Mentah kesini ke arpun nyau tarik jong benai jon jong snam arjar arpuar. Kadai kesini jong kejing dap shi snam jong kejing klat no jong i pastor Gerson lengdo. Lane i pastor jilang do kumbangi jukhat i baro shi kata. Na kejing pang kobit khat kendai. Haus snam ar hajar arpuwe. I Reverend Gerson lengdo ide ikun balai jong i bak pongsing doloi bat ikong pila lengdo bam kwai hadwar ublei. Lakha ya i hakalai puwe tarik ubenai Disembar jong snam khat kendai spa san pulai. Hakashnong war mausau Ribohoi district. Ila pendep ya ka ME school na war mausau. Bat ya ka matric ila na ka Maukhat Christian High School Shillong. Ila pasru ya ka PU Arts na Right Laban College Shillong. Ila penyeso ila dia berkeseng HSPDP. Bat ya kunru ya ka election sya ka ying darbar tau an ka jela. Haus nam khat khandai spa nyau popra. Henry imsyam lapoi sya ka thong. Bat hadin kata ila lek ban hikai school. Sya maudam haka maudam ME school hate keju ke snam. Haus snam khat khandai spa nyau po khandai. Ila ya kun biang ya ka election sya ka Khasi Hill Autonomous District Council. Bat ila yo ya ka jingjab na ka parti HSPDP. Shu haka snam khat khandai spa prapulai. Ila ya kun biang ya ka election sya ka ying darbar tau an ka jela. Na ka ju ka parti kata HSPDP. Bat ila yo ya ka jingjab. I Reverend jilang do ila ya tho syong kuriam bat ikong otles walang. Haka arpusan terik jong benai Mars jong usnam khat khandai spa prapopra. Ha usnam khat khandai spa prapopra. Ila ya kun biang ya ka election sya ka ying darbar tau an ka jela. Na ka parti HSPU. Henry imsyam lapoi sya ka thong. Kane kala penlong ya i ba in shim ya karai ban syong thai no shisndon na ka kam san perthe. Nadu usnam khat khandai spa khandai puwai hadu usnam khat khandai spa khandai pusan. Ila lek ban pule ya ka theology. Bat pendep ya ka BTH. Hadin kata ila trikum upro pastor haka Maudam district jong ka Maudam presbytery. Bat lapin kamti ru ya i haka balang presbyterian war mausau haus nam khat khandai spa khandai pau hendriu. Reverend jilang do ila pendep ru ya ka BD na Jorhat Theological College haus nam ar hajar. Bat la orden pastor ya i haka sinod kabalalong haka balang presbyterian lai umkra haka snam ar hajar. Bat la pen kemti ya i kum upastor bapura haka tiga juga snam haka balang war mausau jong ka district Maudam. Ila syong thai na ka kam pastor haka lai puwe tarik uti sembar jong snam ar hajar khat pra haka district Mauskei jong ka Maudam presbytery. Reverend jilang do ilalong uwe na kinong seng jong ka seng RBYF. Bat ilalong ru u vice president baningkong jong ka te ka seng. Ilalong ru unong seng jong ka Jirang Constituency Grievance Committee. Kabalapan kala hadin kum ka Western Ribohoi Social Welfare Organization. Ilalong ru iba treasure hem nak benta ka imlang ka salang. Haka sinong kabalakha ya i hawar mausau. Bat kum juru haka sinong patar kema. Kasnong kaba isyong isa hadu kasni kaba ilalay no nakane kasla perthe. Ilalong ru unong nya baik banengkong haka than Western Ribohoi haka por ba empat yok surok rong haka ne kathan baro kawe. Haka por ba ilalong UMLA jong ka Jirang constituency ilalong driver jeep batbit bat baslur. Ban yai lang ba kirai raidam na kabanta ban ajing syakri ya kinong syong jong ka Jirang constituency. Kajing klat no jong i kadai kajing duk ke bakrau ya kai melang ke salang. Bat kum juru ya kai snong patar kema. Namara kapor ke bai klat. Ilong u advisor jong ka dorbar snong patar kema. Ya kajing ubi basisya jong sentiu an amla ban yuk sngeu kat baudang pu itanan haudi. Andre la ban sngeu thu ya ka bor jong kajing ubi jong u. Dei tat on dalapan wet jin ya u. Kata kadai kajing sisya ba ubre juyo ya kajing yero. Yaki kamba baha jong u kat ba udang im. Andre haba don syu hakane ka sla perthe. Ibriu ki ya perto yaki kamba baha jong u.